Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ең бірінші Аллах Таалаға мақтаулар, пайғамбарымызға саламдар болсын деп мен сөзімді баштаймын. Құдай бұйырса, бізден бұл сабақ өзгөчө сабағымыз башталды. Бізден ошол бүгүнкү өтө турган сабагыбызды бізден ошо бир тууганыбыз Сайфуддин деген бүгүн сабакты баштады. Бұл Сайфуддин мен Чуагажы біз чоң окуганбыз. 92 жылдан бері, 1992 жылдан бері доспуз экөөбүз. Ана жанакыр мен суранганмын, ошол жерде мына биздин бир туугандарға ошол жазманы биз үйрөтсөң деп сурандым. Кудайым буйрса, бул Алла разы болсун, макулдугун берди. Каждый суббота, ар суббота Кудайым буйрса, ошол жазганды үйрөтөт силерге. Кудайым буйрса, Adır bizde üşünde ettik. Adır buna sağakta. Bizde Atay'la kağızlar yok. Atay kağızlı biz uşun ne? Türkiye'den, Saudiyadan gelet. Türkiye, Saudiyadan gelet. Uşuğa buyursa her birinlerden atınardı Arapça yazıp verir. Bu kağızlarda ben bu yerden ne Dordoy'dan ala koyayım desem yok deydi. Bu Türkiye'de, Saudiya'da varken uşul jaktan Atay'ın alıp geldi siler için. Kudayım bize her birinin atınardı, Arapça yazıp beredi uşul kağızga. Anda sözlü vereyim, sözlü uşul ustazımız başlasın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bardıq maqtollar Allah Taala olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Peygamberimizin haliflerinin biri Ali İbni Abi Talib radıyallahu anhu aytdı, Arapça aytdı. Aleyküm bil husnul hat. Sizlerge de жақсы жазыштық dedi. Мындайша aytkanda, жақсы жазганга үйрөнгүлө dedi. Ошол мафатихо рызк dedi. Рызкынын мындайша aytkanda ачкычтарынын бири dedi да. Сулуу жазыштык. Рызкынын мындайша aytkanda рызкынын бир ачкычы dedi. Ошондуктан бул нерсеге маани берген жакшыраак. Arap жазуусунда бир нече түрү бар. Birinci türü nasx yazısı. İkinci yazısı kufi. Kufi. Üçüncüsü divani. Ondan iki nerse fülüs yapar. Ondan iki Farsi nastailikte Farsi yazısı. Orta Asya'da maşhur olgan, genen tarqatılgan жазуу nasx yazısı. Ошол жазууну көп пайдаланабыз да. Ошон бирге калган жазуулар сиздерге азыр өтүлө турган нерсе. Жазуунун бир нече түрү. Азыр куфи жазуусу, дивани жазуусу жана насх. Үч жазууну эметебиз. Аз-аздан. Себеп ушул бардык маданиятта өз жазуусу бар да. Ошол сыяктуу дагы Arap жарым аралында биринчи ошо Курандын алгачкы жазууларда Куфи жазуусунда жазылганда. Куфидин бөлөк ошондуктан ошол учурдагы ошол доорлордогу жазуу азыркыдай эмес болгон. Фатха, касра, зомма, сүкүн коюлган эмес. Hareketleri жок болгон. Азыр бизде Кудайга шүгүр, азыр окуп атасыздар, бардык нерсе даяр. Канча доорлор өттү, азыр колуңуздарда эң пайдалуу нерсе, оңой пайдаланып турган нерсе. Ошон бирге буйруса, сиздер да ушул жазууну үйрөнсөңүздөр, Кудай берсе ошолдо да көптөн жакшылыктар болот. Ошо аракет кылыңыздар, биз да аракет кылалык. Буйруса ар бир суббота күндөр ушундай сабактарды өтүп турайлык, буйруса. Азыр ошо сиздерге көргөзүп койгон мынау тетрадь
Негіз ушундай башталат. Көрініп бардыңыздарга? Бұл ушундай перомен жазылған. Мындай чернилармен жазылған да. Сіздер да бұйырса ушундайны жазганга аракет кыласыздар. Бұл тетрад дептер 1990 жылкы дептер. Ошол Бухарада Мир Араб деген медресе. Ошол мен агаларым ошол жерде окуган ошол дептери. Ал байкелер кайтыш болуп кеткен да. Ошо бир сыра мына сиздерге бир сыра көргөзүп коеюн. Сиздер да ушул сыяктуу кылып баштайсыздар. Арабидин деген байкен болгон. Ошол май айында жазылган экен. Ушундай жазуулар. Мына ушундай. Буйруса ушундай жазасыздар. Мында көрүп алыңыздар бир сыра. Тағы бір кенен малымат берейін сіздерге. Бұл китеп менің ұстазым Меккеде. Ибрахим Арафи деген киши. Ошол киши ұстазымыз, докторда. Меккеде Кабанын içindeki жазуулар жазган киши. Ошолда бұл жазуудағы өзүнчө бир чоң искусство деп кой. Бунда шашпай көрөсүздөр. Мына ушул киши. Мына ал киши да, ушул менин устазым болот. Бұл жерде қандай мына пероларды қандай уштайт, ушу бардык түрлөр көргөзүлгөн, сиздерге да көргөзүп берем. Бүгүн аз-аздан маалымат берейин. Мына ушу сыялар, кандай кайсы ушул сыялар колдонулат. Ошол насх жазысы. Насх, ушула. Сиздер окуп жаткан жазуу ушул насх. Ушулар. Мына кийинкиси ушундай жазып каласыздар, буюрса аракет кылсаңыздар. Şu biz de hareket kılarız, şu okutkanga. Ne olur o kişi, ne bu iyi bilösü. Bu Devani degen жазуу. Devani dep aytılışı, gelin. Devani dep aytılışı sebep ofislerde, oşol doğrularda, ofislerde oşol жазууну колдонушкан. Ошон үчүн Devani dep жазып айтылып калган. Şu Devani жазуусу. Азыр сиздерге дагы бир сыра ошолорду көргөзөм. Мына ушундай перо колдонулат. Бул камыш. Ошо неме? Бамбуковый тростник деп коебуз, бамбуктан. Андан соң мындай темир перолор колдонулат.